The Ducks of the College this year also takes a J. Mills Family Scholarship Award with $5,000 and also a Otago University Ducks Scholarship Award. The Ducks of the College for 2017 is Jessie May Hart. Kia ora tātou katoa. Tēnei mi hau, tēnei honole. Kia hau nei, tuku whānau, taku hapu, ko tuku iwi katoa. Nō reira, kia koe, taku whanaunga. Kia te mihi ate kia koe. Me te poari, toke, ko hata hoepa, i tuku ngā hapu, ngā mātauranga ki taku mokopuna, ki te haukānga kia koutou mā. Ngā manahiri, te haukainga, i pōwhiri ki ngā manahiri, kai mai nei i te atanei. Ke tino hono, kia koe hoki, ka tuku maunga, ngā te hokapu, ngā taipakaia, oku hapu, kia koutou katoa. Ngā tauira, i tiki o koutou koha, ngā mea i haramai ki konei i runga te atamira, tiki o koutou tohu, i tēnei wā, kei te mihi nunu kia koutou ma. Tēnei